एक देश एक टॅक्स जीएसटी शेनवारा 1 जुलै सावन लागू जाता। राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि प्रधानमंत्री मोदीच्या हजेरेत जीएसटीचो लॉन्चिंग सुवाळो शेनवारा मध्यानरात्री संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात दवरला। गोयचे कमर्शियल टॅक्स खाते सध्या वेगवेगळ्या जाळवणदारांक जीएसटीचेर माहिती आणि प्रशिक्षण कार्यशाळा घेता। गोय कंज्युमर स्टेट आशिल्ल्यान गोयाक खंय हुस्को करपाची गरज ना। There is another change. It is destination-based consumption tax. So wherever the consumption is happening, that state will get tax. So Goa being a largely consuming state, we expect the tax collection to improve. Some producing states are a bit concerned, like states like Maharashtra, Karnataka, where there is lot of manufacturing happens itself. Been actually enhanced to make the small taxpayer to reduce his burden. नित्याक जेवण खाणाक लागपी जीवनावश्यक सामानाचेर जीएसटी 0। सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात वापरतात त्या सामानाचेर 5%, सेवा आणि मोठ्या मोलाच्या कंज्युमर आणि बाकीच्या वस्तूंचेर 12 ते 18% टॅक्स आणि लक्झरी सामान आणि सेवांक 28% टॅक्स लागतलो। 0% on all essential items, whatever you consume, food items. Items of mass consumption are 5%. Then there is an average mean rate of 12 to 18% on all items which are largely manufacturing. There is a list of over 1,000 items on this broad 4 classification, and the highest slab is 28%. These are all consumer durable good, which we classify them normally as luxury items, pan masala, tobacco, etc. जीएसटी लागू झाल्या उपरांत ऑनलाईन शॉपिंग चलोवपी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या ऑपरेटरांक राज्यात रजिस्टर जावचे पडटले। सध्या हो ऑनलाईन बिझनेस गोंयासारख्या राज्याक एक पैसो दिनासतना चल्ला। Affecting local industry, local commerce and trade. So now these people are required to be compulsory. गोंयात वेटा खाला 28,000 डीलर्स आणि फर्म्स रजिस्टर आसात। मात सगळेच जीएसटी खाला रजिस्टर जातलेच अशें ना। गोयचे जीएसटी कलेक्शन साधारण 4,000 कोटींक तरी तेंकतले असो अदमास कमर्शियल टॅक्स खात्यान केला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि शिरीष कुकळेकार।